zapravo Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska čine de facto, bez obzira na ove okolnosti Evropske unije, Bosna i Hercegovina nije jednu cijelinu i treba jasno reći. Samo sam čekao da to kažete. Dakle, u ovom trenutku hvala vam, najveća... Kolega Hasanbegoviću, hvala vam. Prekršili ste važne odredbe hrvatske državne politike. Pa to je moje pravo. Pa ja nisam eksponent državne politike. Ja iznosim svoja politička stajališta. I dopustite da dovršim. Kolega Hasanbegoviću, kad to kaže neko drugi, sa drugim riječima, mi koji smo odgovorni državljani ove države se tome suprotstavljamo. Dopustite, dovršim da bi... Molim vas. Oduzimam vam riječ. Rekli ste previše stvari morate moju konačnu misao kojom ćete shvatiti kontekst izrečenog. Ja vas molim da mi dopustite razgovarati. 5 minuta obilato. I ovdje je sramotno u konačnici da pravobraniteljica može govoriti duže nego saborski zastupnici. Ovo je Hrvatski sabor. 5 minuta je bilo vrijeme koje ste imali na raspolaganju. Govorili ste više od 10 minuta. Pri tome prevodite stvari onako kako ga ne prevodi službena jezična politika, odnosno službeni prevodioci. Pushback se prevodi kao odvraćanje. S druge strane, ljude koji su u migracijskim procesima nazivate protuzakoniti migranti. Ko je stvorio te protuzakonite migrante? Dopustite me da dovršim, mogu reći nešto o tome. S vama ne polemiziram, odgovaram vam u skladu sa svojim ovlastima. A vaša riječ o tome da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina jedinstven prostor i jedinstvena zemlja je nešto što je nedopustivo. Vi to možete misliti, ali na ovom odboru kad to iskažete, onda ćete dobiti odgovor. Hvala vam lijepo. Vi sigurno nemate pravo ovdje imati ulogu cenzora, tumača tuđih misli. Da, Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina su jedna geopolitička cjelina i to je u konačnici razlog zašto nitko u ovoj zemlji ne razmišlja o stavljanju žice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je rekao i predsjednik Republike, to govori ministar unutarnjih poslova i predsjednik hrvatske vlade. I to činjenica da je nezamislivo, može li netko zamisliti žicu između Imotskoga, Gruda, Slavonskog i Bosanskoga Broda, Gline, Velike Kladuše, ne može. I to baca dodatnu smjenu na problem čuvanja državne granice. Ostali ste bez prava da govorite i molim vas da se toga držite. U protivnom ću pozvati... Do kraja mislite? Do kraja. Hvala lijepo.